I run forest school sessions in the woods, which I've done through the Woodland group, and that's involved taking children from local schools, bringing them out into the woodlands and teaching them new skills, teaching them how to light fires safely, just playing in the woods and doing different wood crafts. Y syniad ydy bod nhw'n cael profiad o cael gwneud pethau gwahanol tu fewn i'r goedwig ac i ddysgu fwy amdan yr amgylchedd naturiol mewn ffordd. Helpu plant dysgu yn yr awyr agored, dysgu am y byd natur, dysgu am anifeiliaid, dysgu am y coed, a jyst mwynhau bod allan yn yr awyr iach, really. Wneud pethau allan o pren, yn defnyddio offeryn fel llif, y bore yma llif a drill hefyd, ond weithiau efo cyllell hefyd. Jyst mwynhau bod allan, chwarae gema i helpu nhw jyst ymlacio tipyn allan.